Haga jing lekai T20 World Cup happening ke India, PYRSHAH ke Australia. Bat kane gade jing lekai ke badon kambha nak benta ke Australia, bahkan job kenang bahkan yorung syaka semi final. Haba pai syaka ke jing lekai ke India ke letit nengkong bat kalala ban kamai hadu ars pa sun runs bat hap tang sun weekend naki RP over. Bat ka target nak benta ke Australia kalong ars pa anriu runs naki shis pa RP ball. Haga palitit jongka Australia ki rangtit jongka kilala ban kamai tang shis pa prapwe runs bat hap new wicket naki RP over. Haga bagi India kala job da RP sau runs. Bat haga nege jingle kai kapten jongka ri India Rohit Sharma ulala ban kamai kendai peu runs badu Ashdeep Singh urang kawang ball jongka India ulakur live weekend. Baling baga nege nam rem ka Australia kadang don jingma bani urung syaka semi final lada ka Afghanistan ka job haga jingle kai PYRSHAH ke Bangladesh. Balada ke Afghanistan ke Syarem ke Bangladesh ke Australia kala bani orang syaka semi final. Haga jingle kai Copa America ke bahap haga grup D happening ke Brazil PYRSHAH ke Costa Rica. Haga nge jingle kai haga kela step ke jingle kai ke Long Maria Khai. Haga ba baro art ligi kenhun ki klem la bat khijar nadu basdang ke kela step hadu bokot ke 90 minit ba 100 minit ke additional time. Aba pai pat syaka kelamin ka jingle kai ka nek kumju haga ba baro art ligi kenhun ki klem la ban pen khijar wala gila persyang ban pen khijar henry ki klem la ban pen urlong hadu bokot ka kendai per minit bat ka additional minute ba leng ba ga jingle khai baro art ligi kenhun ki okur mar shipoin na ga jingle kai haga jingle kai euro 1000 per sau haga por kendai shiteng ki don art ligi jingle kai ka France PYRSHAH ka Poland bat ka Netherlands PYRSHAH ka Austria. Haga por khat arshiteng AM ki jingle kai ki long happening ke Denmark PYRSHAH ke Serbia bat ka England PYRSHAH ke Slovakia ka Denmark bat ka Serbia ki don kam ban job haga ne ki jingle kai kadang begini urung syakara of 16. Haga jingle kai Copa America ka jingle kai ke Beningkong kalong happening ke Peru PYRSHAH ke Canada haga por lashteng men step bat ka jingle kai ke Baar kalong happening ke Rijong Lionel Messi PYRSHAH ke Rijong ALEXIS SANCHEZ kata ke Argentina PYRSHAH ke Chile haga por nriu shiteng men step.